muzako mugamba mutya mwasibye mutya mwasize mutya it's a Thursday modu ziba wagulu nnyo ndi wano olwalero nze njogera olutoro omusajja tayangwa lero nze mbosera ABS TV boja bana bawitikiro kino nuwo musajja tayangwa lero nze mbosera ABS TV tugendera utusabule mbaga tugenderaho meiso tugenderaho meiso Rita K omusajja tayangwa boja abantu bomuka kiro kinu tugenda kuhindura mukasavu kanyama onna agenda kubana bagambira mu toro ninga mu rukonjo nyoni neja kwano bagambira mu toro ninga mu rukonjo ninga mu nyakole nyoni ngenda kubani bagambira mu ruganda ekyo kiganiddeyo randi mukozeseze naye aboteka kwemya kajanga tegikyakwata sikyali myaka egikwata chiriwa neja kwano basoborora kino mu rutoro neja kwano basoborora beja kwamba basaneiwe no bagarukamu ninga mu rukonjo ninga mu runyakore ninga mu rutoro rowe ninga mu rukonjo omwa rukonjo bakibe bakateresese musiabu neruwa kanaya nabo baja kwa bakubese mu ngoyogera nabe okibya ukakana ya nabo yaba nabo tezachi oja kuboyogera nabo Renga tukoze ne mwana mlezi jinde muga kamera ngari wamune mwana mlezi kirabira bachikwasaganya magazine na tele control room omukuru riganu chintale na yachikwasaganya producer bamita Smith yatukwasaganya magazine obalera aliko wa Olifotinze lero simulabyeko lero simulabyeko mukuru Smith producer wange lero nonyako lero yabaja mu office lero nonyako office yange ezigule munabwire ngakuronda yesanuki ukanyironda yakabutsira byerinye talibaniza ya mulimi ro bwachi yanje mulimi ro buli jatubonereza kubonereza bwachi munabura ukende hora ngikora ndi hora se hali ezo kiboko zogange mulimi ro aketulebya munabwire obule chero tukanabyo waule munabura ukende bya wetu Ndale onako lumwana omusajja tayangu ajja kunzitira mu kamera baya kayimba kamu tukomana obaka kwa mwita kunoti musabu noti 22 osindiko baka wasicho ojja kwera ngokuboko kuki okwasi musetu bya ukatira sinyo kwa screen ya ukibya ukarangrasa WhatsApp video ukibya ukahereza recording tukiye tukakusubamu ekyo ukanza ukanaye tukiye tukachikusubamu saheyo ukiribya science tukiye tukamusubamu kyakebora ya obuli kindu cyose akibya katero kwasi muyo ina nemo irorako kwa screen yetu yenye nene mke mukairorako kwa screen yetu enye nene wamarangira ikanarwa harya apaka senyeka ni nene chindale jira kubabesa kotaba kumuziki kuyoka tukomewo mwana Levikson bamanyi andi ba gospel ozizemu mama ba gospel oyina katonda buli joto kimanya musajja tayango boja abantu bawetu nyokanye ne rohanga nyonyi ne rohanga imani shiru yeriwa rohanga yobora bata njenga natanya muhanga waikandi akanyikolera akanyikolera ebiwene bisebikanyitwala mbere monage wakobe wagirira bwoti twaitumaliriza ebyo mugole waffe ebyekifaananyi nga tubimaliriza bulungi nnyo ekyo ne kiggwa kakati munnange era ebyane bijane bawo kumandawo byogera ne biggwa kakati ate twabadde tulyawo kajalunanga bamukolera kabasi wali eri kugundi ku restaurant ye bagita H&M restaurant Machenda awo ekyo ndikumulamwa anaho hanaho atolesa heno wetulikati wetutusa ntegeddawo ebintu biziryamu nentegera ezokumbuza olwalero gwavuga lwolwokuba kakati nno munnange ajaluna mbirunga akola kabaside namunange tanyobwera byama byabiti abakazi baliyo nyobwera obutrenda mbere abakazi baliyo choga bakola basi munange ina abakazi nga 8 banangeze haji mutya chaleka mu mababere basatu bani batanu muka musantu munani
abantu munani abaseka Yunana ibani karai hani ibani karai nanga we bali nga batudde ku mukolo tugende mbasi nange haji leo musajja yejavanye ebintu okusajja ne wayimba bana tuzembo emondo ku yamukuba inosoka okuze emondo ku gombo oyesanga nasubya moyo anenzira ebintu kutsibu kwenzibu rachi sanga nasubya yembondo yewe sanga nasubya nasobora jiza yachayagala ebintu okay munange hajaruna mubiru abakyala be baliwo kati ngogaseko wanene kukemisera ngogasawo ngabo manyi busire queen kana neti yanga tukimanyi jabana bana bali mu restaurant ye kana sisi bayisa tunizi njesi ngawuta byendikara ulakenda hali togenda wala tutuza Bachintuza njogera byeneka kasa Farida yaliyo si byange bya Farida kakati munange sawa etuka ngo kusala keki omugole ngasala keki omugole we mala kusala keki munange ngora mazaji sala ajisaza sazobi manyi ya birthday ngaba kakati woboy na boyfriend ngaba mulise woboy no mukyala ngaba malisa chi aho hanga nezira twende twende mbere hanga nezira aho enjagalira ddala oyagalira ddala kakati munange ngabituka bya keki yasa kabaita yo muwana bona musayi muto tayina mulale laleza laleza kwa bade ko lale mukale chemba ngamba kakati munange ngabo bimanyi ati akatandika kweko mumma haji ngaye ku mumma ngamugamba lisa ngatagana ngabamu lakanga tabulai oweka na roho ani oweka yabadeyo oweka abeka inanga bana kakati twende mbele ndese ngawata bitebo kakati munange aje ngamba kulisa apata keke ngamba ne banange ndise mwagalo tabula amakaga kati che yatidde ngabade kamera ngabade bide tatu mubalira abakyala dairako gate aina yabade ino kunyiza ngabdi jabegana dairako ngabaka agamba ono music promoter ona promoting a cream production yagwa nze chogedde yali abadde nzeka tugenda mas yali abadde tugenda mas kakati munange abadde ngatulimba bano bajjani mebe mune ba promoter kumbe nabo abadde beswanza okola ki okulisibwa nga besunze abagala bajja baabwe bakakase ndi nabo gyebali kwebali kati bwatujja kuba betumanya omunana tuwongerako bano waitress bansavinga mmere dayako bana bahaji basavinga emmere nga haji waali neri dekatu chaje tugeza twogera mbu tugeza mukati ne ddala omusajja italina yadde kutyako nakuswa okwaje n'abaana bakozesa oyensozi yazika mu kyogero kakati munange haji aruna abaana be bayiwereza emmere nga haji waali entambula yeri wala teyawereza naye of course alina okuweereza ngamba ye kuba ffe twagenda yatuweereza yabaweereza ate no bayambako ne baweereza bonna naye kakati nga haji waali baweereza namanya ki baweerezeseza baba manya agenda bachawa ekyokubiri haji akuba n'empi maaso bagaba customer lindako kiki akubira ddala mama tompa mulimu wegobye negobye kati ne banna aberi balabule bamama wamabya unaibali unezira mubere ukakola kotsebu ulekini bya ukasayebo so amabina namukusuria ulekinde amabina amabina tunaga ogamyaji amabya sinangikira yari nyisuria omubere wa ngale kawo sina namaze ajoga ungena mukati ni mwati tugerenga tuchisamu omnesori ya haje kabya sabiyo shagirenda masa tukamana obakabwamwe then atende WhatsApp call tukasubulana ebintu byakotsebi ekiwenzira rimenya fashion design ukanza rimenya rugamo munabure ukanza rimenya ibintu muwabo turanabo ukanza rimenya ikintu cyose ribyaneno chikanza eributra no mundu yeserebu wawo oyagala kumanya gwazaliwa naye nga serebu eributra kati kasese tukabo eributra oloboza ogenda zara aha ukabutra wasajja beyo tebayango tebayina buzibu fatwaniriza otumanyi bikaninyika ku mapesa gomba mwe bamu tobako muziki kuyo bako kaiseta go muziki bya solution tata nsaone
puzzle. Neriri puzzle. Basiguze banaye mututabula abasiguze bagenda sigula kalo. Banaye nze saagala nakumanya. Bakuntwalako. Okay. Kyo kimanyanga. Mbonoki. Mama nkutye. Malenya kusombera mu lulimi lwammwe. Nayako. Tisa. Bega kuzuka byasobije tushagedela dala maswali okudamu logistics ngabuka taddeko. Banaye mbaguzizako nnyo. Nembuzako abantu be mutungo mugamba mutya. Nembuzako Bella ogamba tawe bale kuberanga atakoli magazi ku muziki kuyo. Buli kisasi ndiko baka banange tukwagala nnyo bale kuberanga ate wekumira ku DSTV. Abantu betororo, abantu abali e Congo. Abantu ba Fort Potro, abantu Potro je bayite tororo. Anti Fort Potro toro Chankwanzi kengere kinte nyoni ndugirake muhali mcharo henyene wengoma kyankwanza ati nkabateka ko omuganda omutoro omusoga ndoza fetu kyasinze balimwe abaganda twawebuse daira bakaza abaganda bonna betwina abalungi nganzi ne baleka batuterako omubi aliwa mwana baterako Juliana aliwa Echana chakulwaisa cha mu Juliana abasoga ne babaterako Zari then abeli simanga ankole ne babaterako Mathake tone malaka batukubira ko omukazi aliwa yedda muchala Fabulous Fifi da Queen naba nanga bana mwe wasibu zana ejamo nakubura ndiyo wetu tuli bandu bawane tuli tutya itwa buli kintu cyose tukanabyaho habakairamu ababe tukanabyaho abo wene tuna hano bwama beturangira itwa tunendreke itwa tunendreke buli kintu cyose tukanabyaho wama birangira mwana wetu ya Juliana abirira bamu obusimu cyita cyende ekyende sikitegedde tamu cyayina yo kirala kugamba fe twamaze obulungi bobaliwa obagwe Ita tuli bakazi barungi bazondole ndi mukazi mulonge bayiza bayine ndali abakulibye mwe abasajja bakora kutimata ndiko kuwana wana ritake babereremu baje kuwana n'abakola je bakola nosiko tabuli repitanga mbali mulungi kati kimu bibiri avuma abasajja naye bamubonerereza wana smart munkolera munkubira kaima kabebe kulke bayita nkuliyo kwendi ku muziki kuyo Ritake mundabire okay banagaba I love you so much baby mwe muliko my day-to-day presenters, Carol, how are you beautiful? Wabula, you make my lunchtime great. Obuvazi bwebo, obwala giro. Oshegere. Bwebo obwala giro. Bwebo obwala giro. Esembere kweraga ate ku magazi bwote kwoli tukwagala nnyo. Esta yabuli lunaku aberako ku muziki yo. Nega twabagamba tugenda bawe change ulo. Onako olwokubiri tugenda gabayo package yo muntu asinze okusindika message. Yeah, tugenda gabahamba ngerimu ebintu bya Christmas bigenda kwelanga bikola ki ngabikuyambako abachala mubereko asindika message mu muziki chemanyi bachala be basinga abachala nambana abasajja mwerwaneko abantu betu mwirwana kutsebu njabo jongane nzira abarume kutsebu nzira abarume bananyo mu bya munamango aho natuwite situwite data tukende kolese VPN Banange, hello, it's Maureen's watching from Australia. Kindly drop for me Freak Love by B2C. Aliwe yabadda wakana. Daira. Mutatuwa kwa mchalo ne mukibuga. Agabya mwete. I'm watching from Australia. Naya kauli. Drop me Freak Love by B2C Soldiers. Naya kauli. Hello, Carol and Rita K. Thanks for the show. I'm Rachel from Cheba. And kindly drop me Mood by Spice Dana. Goes out to all my friends in Timbagala Nyo. Carol earring Jimpe. Esembere renjajikuwa. Injajikuwa. Kumulamwa kiria. Onagambya atia banange iluku mwe bali kusima mwe bali kubera ko ku muziki kuyo kakati munange bojo abantu bamwe bagaize ku Christmas ariko mutafuna mukusamulala
abantu naku zineze ganda bagaliza Christmas bane abantu bawetu banange njabo singa tunabenzere kusibwa ali nywe tukabaye misa tunabenze kwa Christmas yetu tukendiba tukabahiramu ebintu tukendiba tukarabeyo tukabahira ebintu tukendiba tukarabeyo muleke ndesa esa heyo si tukendiba tuniye wenye kasese tukendisaba nechiro twasi twaka naye na munene kakati ne omunene kakati bomanya kwagaliza abakongo njogera ntya mama bajja bagamba Christmas eno ojawe mula ojawe mula ate jawe echa chigambo chesika Jessica ize kugwe gwemanyi ekigambo ekyo Jessica ize ngenda chikuwa oyinza kwogera ekifu Movie your body like ogamba ta Salvador oli bulungi wakolamu toyinza kutaba bulungi nnyo okulaba wangi ala netwaka ya Salvador naye ali mukasofa set bana wangi ala oli mubiri ebyalagirwa obwambalo webale kusiima shiwa egandalo litandise wangi Christmas ogitandise netwaka yeyakadde aliriddawa Christmas sawa zino gwera ngo nange oba wama hello wangi hello how are you wangi ndi bulungi banange webale kusiima baby bakuyisani bana webale kusiima bakuyisani amanyago wangi bakuyisani Lydia oliddawa Lydia oliddawa oli Nansana abenansana bagamba batya abenansana bagamba batya naffe tubagala nnyo Lydia Christmas ogitegekedde kaki oli mu mudu wangi oli mugandalo nkulabeera oli mufumbo oli mufumbo wangi teweti oli mufumbo Lydia netwakaya etereseza kuyaga tukwataka ninga kumuzika bya Salvation Baktakaro embosera yakuno amune mwana muwala Rita K homside atayangwa tujja kubantu bagaruka mu nyencha kilo cha 5 mutebwa service ya nyencha cha 5 muje tulale mu overnight muje mtunge bya magero muje mtunge byo kuniriza muje mtunge obujirizi wanyu nimijagaruka yo muri kurungi mutebeza abantu bona bali kasese nimujja kwa muri kurungi tugenda kuba tugaruka mutamisinga Friday ya nyencha negenda kuberiet nayenga see when you see us that is tomorrow tukoze ne Junior Kirabira emaga camera mune mwana Mlens Hannington and then eri mu control room omukurigan Richie Ntale nayenga jali achikwasaganya ne producer wa fame please